Kigima omwanchi muligeria bigitaseni kya Ndizi TV nendengo kwaligania sentunda ya gatatu chinga kitwenda gusanga ime omorobiri obwensa kya obono mambia ekero omwanchi muligeria twakolerera ng'abageni baitu babere bagwikirana ase studio nende asige keke kerebo sionto beto gusanga na barabo erinde tumulikire amang'ana arengete chisemi anene asomogiro oyobere ko gochaka bene asensemeri yechi university mwanchi muliana bakwenda gusanga na into kerengeri kiago gwetera se namba yesemi ya 0792192834 pini location yago tumanyenga yokobwatia omorobiri ko naboigo sanga na into kerengeri kiago ogwetera ase nambe yo kubwatikana nengane yega yo mogiro bwaborokia asensemeri university oitaganta gosanga emambia yabona igana bagosona boiga sensemeri ya YouTube Ndizi TV News anaboiga sensemo ya website www.ndizitv.net obeko kwana na intwe AMase ya makolende tiangireli bageri gali ya bene kwaligania bageni ya studio batumanye na kebakorokwa na ende ngai bakorokoro karibu sana. Okay, ra tugochaka no yorange na inche okwani umwanchi muligeria omanye na kyokorokwa na ende ngai yokorokoro asarongora guse. Abantu abaligeria yamono ngoro ku Dr. Ndima George igonde omuliki omwane we kyombe barunga wasu Kisi University chapter na ende yango some school education. Okay, akaribu sana na babo tumenye kyombe kega kya wasungi getenerete ekyombe kya wasu getenerete abari monspi aborokia monspi kenyingima mono tukurigeria mangana ya welfare aborokia wega okay, asante sana na babo tumenyana kyokorokwa Yamana sana yo minto we studio asogo tokarapisa asalia tanguru kwa Moses Nyandusi nje ndo moteneneri wabakoria gasi bali bakore gasi administration gasi obisi ase university mwana asende na tene university ya Kisi University asende moteneneri asende mo secretary osomonogeri wabakoria gasi asamasira yao ase university ya Busongo. Okay, karibu sana ase studio tobe togosanga no mwanchi omoligereria akulinde ntoroche ng'achi university gosase sector yesemi at general yabirike gotwara imechande menge ntoroche litukole igoro mogweso kya mogo kwanera agochesensemeri ye serikali amaganeno kirikende totebingo ngai moikirete mugai mukige tambukire kiga ngatika mobe mogochaka omugiro. Biamono motangasaji emechande menene linga botambe kugereria abafanyikazi ba serikali ase cycle 5 years. Okay, after every 5 years kugereria tuwate banga to abafanyikazi bamen to sanke egere to cushion against the inflation akare ya bere go kome onyoranga the last time abafanyikazi ba serikali abakoretika se university meshahara yabo yabe reviewed was 2021 kuri 2021 tuwaganyire nge serikali nechekoleke echerete mupango agari tuanza kugamba na corona kibago ba cushioned na ndenyoranga abafanyikazi ba serikali a payslip yabo igeko ba tax ebinte binge sana. Boisonde mwaro ya dor kunga affordable housing eka trade chwa sakete kura sawa afanyikazi wa serikali na ende echinde chia health yobona kile payslip yego na kubuturu kerenga that is why ekara salaries chwa reviewed ya ba cushion ngana ro menyo boguma decent. So ku 2021 tuwaganyira serikali ku 2020 actually tuwaganyira serikali yanza ko review kwendejo ekyombe yeitaka na ko ku Wasu National Office na woigona kusu bakebanga bagateba tuarure proposal ntumono toroje amagani yetu na linga kibase kitu tsakomentuga tunabutura amanyu mu decent yake. Utambe ka tuakorego serikali ne banda kwatenda ko counter offer a counter offer yuamna kwanda banza ko negotiate serikali turuwe kyombe orunga IPUCCF ekaide karara uiko mwaka 2023 ekyombe geto kikaenda kotini
akara kianda kotini kakaranga bakamna batebanga wone ntokora ekoti kamena koru umuntu kurwe conciliator mubwata nigera abantu abakaransamu bagambe ekara conciliator yake gatebya ekyomego ku IPUCF intani we kwende counter over ya ino egere na baletre yabo mwanze kugamba amakamba gansa buya lakini ekara yika umwako yiga ikanyare kananga afanyikazi beserikali bande mbata betu wetu abaire enyongase y'omushara from 7 to 10%. Mbali bakuru state officers bakayo from 10 to 14%. Netire tukuganya muna afanyikazi bande bose aki nentu nkwaye kuturege ekreya ikenga kiyo kumate bunga bono ekento kora kanaga iga ekento murati mwe 1% nande kwa spread in 2 years ekreya ikaigo abanne bali ba ekipyo bibito bakatebanga bono the only thing tokora etokuba notice togende strike agara muchukwe bank nakiye ko arabona iga tulenka tokotebanga tiro kora gas mpaka na into to have considered yes. Okay, vya sana. Tocha sensemo ya gungo Moses kirukinde inki konya ko January mutaracha kero mugiro ngiki keretenga umutinyo yiga o September nali mwe mugetige tambukiro cyo cha kumugiro. Mbya musano muraria hedina. Gendo turatebe serikali yetu. Na serikali yocha yewa ya promise yebintu na ende yewa. Ono anene buno manyete buno yomindo andi makwanere kwasu induguna bakoli gasbe university abantu turabalemereria kigimanande ona matuka mange ngwana koratu wete strike ona banafunzi squeeze bara batoererwe ndiria kwanyora ngabare tire funding motor batari ko chumuisa ata stakeholders iyale tirumo motatizo ase university egento ndagotebi buno yominda kwana ngelinga konye nkotini turene conciliator twabere tukugamba toe nyongesa nge intwerinde ekonya abantu baitu ase erosion or buno twateba mangana inflation in the country usena into ntaba discriminated unabakoliye basbande elinde CPA na ande CPA mwalingo chikoerere kiagera bonorole CPA etore 2024 2025 tuoje so CPA 2021 2025 esai kongo chikoerere na koti ya editinga tige CPA ya discussed within the cycle onolende uyo mintla kike twatetenga serikali yetu ayebereiri twatumire chinjira chonsi twandikire kotini twalete rwe conciliate tuigwani bono yangire nabakoli gasi batebiringa ya twachandikire noroje nando mutinyonde amangana ya LT insurance na chapu turabakoli gasi ange 2.7% kaki abakoli gasi bakorera university na kibache tekorera ngaki bono into twarose twabatenga ki ntubuna bateneneri twebereiri tuikirega bono tuirenere se muri mukoreki ototebye na kiye bono batetenga tigalinde tutige elinde serikali yegendo klia promise the president ya promise 7% to 10% na into twegu nabakori bandigas. Okay, biamono sana sokeraneri libole likondo mwanchi muri ente turaswa sensemeli ya kabere ye studio metenga ali tukole igoro ababwatani abakorwa sensemeli university mbabete bakorale bene ogochaka omogiro boy producer yanonyo kwabere tayari na bogo tochesere clip ekyo toigungenga gati ya magani yabo na raia. Today we gather here to express our collective frustration and demand action on the issues that have affected us for too long. One, the 2021-2025 Collective Bargaining Agreement CBA, National CBA. We call upon the Cabinet Secretary for Education, Mr. Migosi Ogamba, to urgently address the delayed negotiations of the 2021-2025 CBA. Our expectations for the improved terms and conditions have met with unnecessary delays. We urge the national leadership to intervene and resolve this stalemate. Number two, funding model. The proposed funding model is concerning, as it fails to outline how salaries for staff will be sustained. A funding model that does not prioritize staff welfare is not viable. We demand a clear plan on how salaries will be paid under this new structure.
Number 3 is pension remittances. We appreciate the effort made by the Vice Chancellor in clearing long-standing pension arrears. However, there are still delays in remittance of current contributions, which puts our members' financial futures at risk. Today, we express our disappointment and our frustrations. For far too long, we have been taken for granted. The government has been given a notice to make sure they negotiate, recheck and implement our CBA 2021-2025. They have failed to do that. That is why in the WASU fraternity, coupled with what our friends from KUSU have said, we withdraw our labor until somebody has sense to make sure that dons are taken seriously. University workers must be taken seriously. I stand here as a frustrated don who has used a lot of money to be where I am. The government is taking us in circles, and we as the dons, we have now downed our tools. Okay, mwancho mulielia buna oigwete yo no mugirobete kogo chaka abolitko ligora sabwata ni kurwa sense mwechi university keruto batokulinga chi university emeronge 35 njabete chigutinenia obokoreri akorinde turaligereria asense myago Mr. Ndima ekero kuligereria mbwango iga aborki wase chi university baba bakurana barabwase okorobekana kirukende buna mwabeire mu gutinenia chisemi bono iga gosimero billion sigalia sechi university teriko chiko affecta masoma sechi university masoma university ko affected it on neringa to bwate to ku semester okay semester bwate 14 weeks asa tu atende tiama magana masomia abuna no to ja wansera the students that's manyole 14 weeks ega tumanda kuba examine tumanda kuruo to makema temba bananda baendele ega ndukiko chikabankelinga abana fusungu chikonyoru vale ase program ya boyo kule university bwangu nei na botuweta muna wafanyikazi wa university we feel it lakini ega ndonkelinga no ena ya karo kolega no ena yetu mno koraga igandi TV onyo lenga no nege ko tonko yoko be ko cha gegas na boy ko ta benga ya bono maslahi yangu kwanza ayanda banya wakaraki amana bocha kiagara to kolega siasa yamu isa serikali ega ndokruga discrimination ne rekogera amangana ya ikasa ikire lakini we promise nga abana kusoro mbachi kuba tamu yabade ko buturwa lazima legally again 14 weeks egogo ikamochi go extend yes aha asenseme yago Moses kirikindo no bwato kwasemeria nga serikali nechiko iwekerero kino naende kora monjirelio nabo tubwato kuganika pisanga serikali na were iwekerero gyaito kiagera viongozi bitu ku national area mbigende to engage na serikali na umusike bwegisemye kurugunga migosi ugamba narangaria batenere baitu bali ba national akwana barabura dine ndo to kumotebia tigarigererie na era mangane gisemye abakoli gasi bali ba serikali abarigererie abate ababe ya university anene be university abarigererie ndatebenga nyongese ino ese serikali president ya kwanete elia 7 to 10% na ereye tigatogendera kiagera inflation ne intunero kuna bakoli gasbe be university be serikali igorende ndubwato kwegena nga ande ndole tayari gukwana ne serikali kwetere viongozi bitu bya national gwetera ganyo atogate guga ndole tuyari gukwana chinkwana elindo mugiroyo kwere wangu abana mbachi ko affected ya masomo. Okay Dr. Ndima ngo apako gukwanira abo karenga gatie bintu biri muganetie bibe bigoikiranirwa ne serikali ntetora bi list one by one atumanye gosika gochibosyo. Okay kuyemonetna ebintu tagetabi serikali yategererande kole emection ba batoiro mukwenda bongelinga egendo kuri a national CBA ya 2021-2025 okay muna min oyo mitatu wana nyandusinga kujakara 2025 kwende ya yesu 24 September you go to what barely 1 year kwende yere
lazima bakaranse batebe kitakira ko kibategeta kokora imeye CPA yamangana rona amande kandi kibaseje kutogusa okay imeye CPA yintu kwategenda kurukunga medical cover muna turiga kire university wa medical cover yaye ekinde kya collapse ekinde kya bere gosenaki onu maite no nekara to gosomia nsa kurwara bobe bora nyoti basikiasigire kya bore ntiyo nasa ko fundraising na WhatsApp okay no ino muntu osomire mbako bere professor na okore wa fundraising WhatsApp okay that is one of the items they and ne linga ekero kurire no ne kando kurunga house allowance in SSCBA house allowance to the last one year bete discussed 2008 okay neri tu bwate mpaka bonega usakurire no na abantu abande babunge baito bigere ya kufanya kazi wa serikali bande babwate ndo kunga car loan mortgage okay into na corregente kitu kuna kubona why what is the problem nkilendo takwa car loan mortgage into kuna nyumba jere decent to dia kama nyewe basegeteiga ngere no ina banafunzi batogosomia batware motivation okay como wanafunzi watabanga njenda dansome bakuna nyarebe kweta nayo omona kanyona na SSBA yo tubwata mangana mange na kilinto gwenda ko ebingi bire mabo if you speak when to attended to that is why to what bang even David that attended to no nyene kara bono ngona so migari oche karanta ba kuna bonto so mi ane birore biwe kabya byarire kibasa to bwati muna bonto kukwana iga chi university chi nyinge muna bono sa list chi university inde technical university of Kenya eba akaru mushara 65% of the net mo university eba bete baka the other day wacha wakano mushara o July and August. Eya kolagananga asinale serikali taratilia manani amangana isemi chia higher education. Abana batoko so mikurunsa, to so mikuru basic education, ba primary baganda secondary, bamanya kokoro mu kyo monene bage university. Na kiba wiki university banyora abantu batari motivated kuba konya. What kind of workforce talk about science ya Kenya? Abanafunzi abatasomira buye n'umuntu ukorita gusomete buya, ukokora ibintu biya buya, afanye kazi abandi ba serikali, baba assist konyora into batari konyora. Mwanafunzi kiyo to cha cross Kenya. Umuntu kido cha cross. Wana yet no tajete university buya ko role ga studio o to ga buya buya ko konyora abantu batari motivated could we have you here that is what we are saying even the biggest last month ebirigererie and then make sure that this is a very serious sector ya rigeliwe nande ya iru into betekete bwenda kwayo okay mbwango ige serikali yabake gukora mu nchireri ya se enseme yiga yekisemigo se chiwizara mbwango iga Julius Migosi yabakago so ase wizara iyo kirokende Mr Nyandusi nabokora tomanye ko rasensemo yago keroroche amangana manga gendete kokoreka na sense ya Kenya maybe serikali nande negendete korera ngamba bwate kibesa maybe ase ebintu biri muganite bibe bigokorerwa mu nchireri serikali iracha etwarege ikarona inu kerekende ngikeri morata ke immediately kebeke kokorerwa mu nchiriri mbia mono sana moreria yentonda tebe omusike Migosi ogamba no ore musike mu Kenya abaroje talinga tegeria ndaroje abaroje bintu bigendeta sense yaito ya Kenya igole ndi no soe wizara ya serikali abama etenga bintu kibikorete bigenderete wono naende kero kurigiriri buno yo minta kwana inde makwereneria iswali ya onga ngento turata keke bebugango ngento ndakwana ngelinga kurigiririe abalimu etowakanu kuruwe treasury twins abalimu ba primary bakonyochi base treasury bajinyora mapema para tare latest kitariki sano musara banyori bakuru bali muri kana TSC kwa makunyoranga abalimu balike bakupet ese musara wa mapema bakolie gas bakotini musara wa mapema chi university university amakoiru mutinyi na saidi muntu taraka na uroje pakatwaka na nyumba na kyogoche gas na transport banyoro goche gas yamakoiru mutinyi mugima bono etoko boli ende ne ministry ya education bali mu primary no bali bali mu secondary no bali na bakoli gasi be university no bakoli
ine ministry yemo eranda mosikemi gosi ugamba ngiakora discrimination in terms of payment of wages or in terms of payment of salaries for all the staff in universities onye tuesipito konyora tarehe 10 kurwa balimu ba primary bakabalimu bakabantu bakora university bali be university kena bakoli gasi yende tikatonyore tarehe 10 tuesipi bone toko muboli ngaki streamline asa mangana yo wakane mesara akane mesara equitably aligelinga from primary all the way to the universities we were equitable shareable resources linde na into motivated again to kenera gotebi intubuna bakoli nabateni babakoli gasi ndore tayari kigima elinde kokwana neke ombiye serikali ukukwana nabateni baitu be university elinde omugomo oyo batakengandero tukukwana tukule na intunduru kwanja nga tokome nabo tukukwana lero iga totebya bakoli gas baira naralia baira ne gas etore tayari kigima lakini ubatali tayari again teke tanga ni turata ke ba addressed immediately it's the 2025 CPA national elinde ebe concluded like kiare ito yo kanere koltaki nere taraba addressed ye turata ke kigima kabisa nga ekwendeye within a day no guligiliga baligiliga matara joito to sign document aba koligas bakolaki ngendo kendi yakabere to kona kolera ne funding model funding model yeye ole nga batete koteba nga abakoli gasi be university osende to ligelia amangana ya gisemi ya primary ne secondary abali be secondary ne ba primary batenenete bachandike to bakabande babwata chiarisa serikali tiriko to machibesa in time the free primary free secondary education tiriko ba adequately address uneta keire abali mungote bakirete sabuli bawoshinko atakia the government directly kiagaroligeria basini kokora mahitaji yare bonanga batakete university kulingana na funding model ye ngabono abakoli abali bana fusi bajugwa kana chibesa elinde ntubuna abakoli gasi nyore bana fusi mbaka neti ntuliko nyora mosa bono ngatuchikuri kune board na kiki tokubolinga besides funding model ya bana bako funding model ntu totakete chibesa cheitu na bakoli gasi be serikali chiru treasure dere kiagera ntu tutati kumanya mangana abana fusi ntu tutati kuba target ya ntu chibesa chitu turikire na serikali gachirwe direct treasure elinde na ntu twakarumu na bakoli gasi ba ekina kitogoteba na ndi ntu tayari kigima elinde gukwana mangana aya elinde to yakore abantu baitwera nemerumo okay tobe tokorora maybe as school cho borostas school che secondary chibesa nkonyoro chire kuikirana timetia sesne moye chi university chibesa inungu ikirana chire mapema a university no tuwade mechana chibesa tesa kuikirana na botora ande mutinyo yoera tuika kana 15 okay ali ando wale wako no mshahara na botoko enda tuike no nyantare 20 25 mshahara tarakana eto no wate bunga bono capitation ngojere na ndi bono ndu yende kabeke bego kabisa capitation yega serikali ende kwenye reduce kwenye punguza muna bana wate banga new funding model ba reduce capitation meaning na finally na arode toja wate bunga bono mai tabana funsi ya baiga bara akana kende bondo no koendere uruche mechandere no ne county chikaunda wakana miti nyene batana korori moshara imagine wana abantu bakolega asi university abali mbaje ayiri miti nyene batana wakanu ngakia bana kuba what is the quality of education that we are giving these students of ours na ende ko bugata ne ayo ento kele bwate mechanda story eto bwate ndo kuruka national CBA and bwate local CBA okay local CBA the last one ya rengi buna wono say to ya 2013 2017 2021 jana ko discuss 2021 2025 nturama nyana nokoro ngakitoko kora wono kuri linga sake chi nyinge asalengana na kia abantu bakonyora esinge jonga serikali tera tumabesa wala tokole CBA iga tuchikomenta kende anton tulikomanya astore static throughout the these are now four cycles the question is ngakia bande ba ko karaba kuchibesa patari kuboli na kiki tokota ba muno yo mtakwana again to create very urgent two things a national CBA
ebe negotiated, signed and deposited in the court. Tumanye kitu wakore, ebe registered. Okay. Tumana waja the local chapter CBAs. Na julu chimena kuba discussed within the shortest time possible. Kiaga ekiombekere kurunga SRC. Yani baruba kana star Nairobi, bama think kana this tuona wakora gaiga. Bata banga hintura nye okay. Again remote. Kono nyoranga wono no butule in limbo. Tutene ine gotu. Na nento kana to colleagues. Igobo must to ekire urgently. Those two things must be addressed. Muda bakukora wa address iga. Bona kutoka ende to asegas. Yes. Dr. Ndimango ko kwanera bukarenga CBH yakurumaiga nchenya ko ba addressed. Inki ko gera bono iga morolenga bone serikali gwikeche chirigireli. It na biyo mona seri swali. Asanari nayo wika wate banga igaro to ikira sakoro kunga no return. Point of no return. Ndiko galo jumoto naende. Na batakabasi ekichi university for 1 year, 2 years. Ndutu watabirenga one to ikirega mwiso igago jumono ndiko genda. Because we have reached the elastic limit te yo one jumoto. Tu anguso ro mpaka to ikira sto tabanga usakomenta asinini bono ro namba kulira torete. Nege ko arabi ngoso betu via national bata betega. Again to be ko tele bono korora. It's either the CBA or nothing else. In fact, to quote our National Secretary General, the only thing that can make us start working, the end of the world was the CBA. Yeah. Yeah. Okay. Dimetia sense moya bakori mirimo batenerigari ya SH University. Nkonyorole maybe kera abarokebuna abayiga be secondary na school cy'uboroso bareko korobekana osibalinga asomugiro nkonyorole ngabali ko gwasererwa ngana bagutigigwe emirimo timetia sense moya ino moikerera again turatebe manyete gasi yogutenenera bakori gasi abere gasi bwate changamoto na ende kerogo yegwe okwerunga bono gotenena ole meremeye nabo kwerwa kiagara kionde gionsi nabo kerororo and actually union officials are also protected for various Labor Relations Act 07 and what a provision and also the Constitution of Kenya 2010 Article 41 2D ne protected and what a right to demonstrate, to picket, and actually to issue petitions, of which we are currently doing. And we legally served the universities of the government to have served notes, what a so bono magana ko bekelunga ngongoli gore osaliwe osengo ko rweke ekwerende na ende turwete chinotes boronge ne kawaida kiagara buna badene betu be university to te abona iga university jiro twara le bansi kolika osena marube bakolikera bago intimidating ida na chigasi ko senkwe gento kende ke court na eroro na ngwantu anya to sene court order etuta ko te ba iga serikali we the same government masengeri igarangerwa gende koti tana gutaje koti bono gego ikaintwa banta ba chifish chinsu chinsinini toma wanse bote unga ngominyo kibure wanse kunerwa nto gwanja buno moyo minta kotebi say the end of the world na bogokwa osotonye guchinguri mogende kende ngeyo badatu ndole tayare yabarusia abasibu bonse bale chichera bono iga ndole tayare kubegu chibengo tube kweseli lakini tigabato CBA ya tigabache mesa tukwani komanda nayo muno oyo minta kwani na botura nyor to ko ne lwanga bono maite na umuna botwe gasi lakini we live under a very good constitution constitution of 2010 ego provide in article 41 subsection 1 and subsection 2D kero muntu in ese Kenya now got the right to fair labor practices. This is only what we are asking. At the same time, a strike from the bush. The GDO sana to kachole strike. A process yon CP how to jile through. And a process here jile through yon CP. A strike is protected in the sense that when you've gone through all the other steps, why killing a one strike mokorwa, mogote abono to avoid a notice. Muno yuntate. 7 days within the law.
Within these 7 days, they were supposed to put the house into order. Yeah. Onye mbabe get house ya into order. Into order do to whatever na ki, buna tu whatever ona tu ngusire maiga. Turikoru ngurucheto chie ko kolegasi, our labor on to withdraw. Na inu genda mo beke nyumba ya inu order. Yuo mondasa go janga na maruwa watengo to talegasi. Ntodireti. Na inde by the onye batagete. Mbana go tuligiare. Barusia mabusi onsi piale chichera. Etole over 30,000. Togenda tobe kume. Egera onye ni ntogo sibwa. Kwende sector education. Ebwene. Ntodireti. Okay. Nkwaba ko kwandira mo betamo korwa notice iyo go cha kumugiro. Timeti monya te response ende yonsi kurase serikali. Ntoranyora response na teba mapema twanyorete no muteneni bw'isemi musike migosi ugamba orangirite baye bateneni baitu be university lakini rende kende ngiya bigete emensa na ndi twagatenga SCPA twabere to abantu abanene baitu baguyekwanira kurwaria semu ya national ase myaka 3 ya erire paka yachire kotini yonsi yasinyirwe kotini yarure conciliator yarure report ono roje yatigaire nga twatigaire ntu oyo nyo koti yasinyire ono twarure kurende paka goje na kiyagerete tukarumugiro bwe strike ya matuko saba na kitwatebire nga ntoranyora kende naende na kitwateba nga ntore tayari wikaranse mesa tokoreki tukwane elinda mangana ya koreki mangana ya lakini intimidation threats njigo solve the problem naende komenta na yuno mu yumita kwanire serikali ya Kenya kero kwenye buya nebwate wichano sana batenga chibasa chikuru 1.6 billion bachiko barachinzu 1.6 billion. Akara wauchiko barajinsu 1.6 billion. Kama na kodea kufanyikazi 30,000. Wako katika si university. Ngaboni ngento tubuate kaiga 1.6 billion. Ngakaenda mobagate. Ono gakia mangana aba binadamu. Echinsu. Mutare ko barajinsu jiroje. Mtwara komenya. Abantu bona bakwenda batabuate chibesa bali nenjara. Wamodangani tokora barajinsu. Ngwenjara karaba iko. Karangara kukweka serikali yako tuwa. Na kitoko tayari musike migosi ugamba. Ma igoro waje the ministry. Lakini munu yo mindata, these are things that the technical people in your ministry understand it. Na ndo you understand it do not take you 1 year kumanyeme chando. Nege ntogo ika or assemble the technical team or where are we? But if they are honest enough, this is where we are. Lakini muna kutambere tuna kutebunga maite bono naswe tegas ayebange tuno tole sikoga webango mwaka webange metinye tano webange mambia oira ne wocho tayi bari ba SRC batiko bo krimicho babwata bona kutunereria egere tukambe buya na kiro montaga ende kanjitenga amaganya na koreki abira addressed ekiyo kaigo okay wiesa nantete marabwatira gabutra so mutimo komukego tokoirana ndobeto gusanga mange mbye mono sano mwanchi muri ebita seni Kyandize TV kinga kyogenda gusanga na into emeyo morobili bwensa kyabono mambya astogendete gusanga nabagendi baitu ase studio togenda gusanga nere Dr. Andima George na boygo Mr. Moses Nyandusi astogenda gukwanira igoro y'omugiro oyo beriko gochaka bene asensemiri y'University mwanchi muri gere togenda kwaligania ekerengari kyago na maboli yago emambi yabonega kwendete ataraso aso mutimo komukego tokoirana ntobeto gusanga mange Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Ayatata
Buna butambe kuruwa muchubo songo. Edukane ya muyuka. Ekoni bintu byugutumika nyumba. Byukoni asiduka. Okwagachira. Ebyubulimi. Nibinde binge. Imena isiko yorogonkorwa gusi. Owuru Superstores Limited. Buna bono koni abarinchira ya wholesale. Bune sukari, omochele, amaguta y'ikinyini, echumbi, amabere, chidaipa, esabuni, nebinde binge. Koni abari chichuma chukwagachira. Amabati, emisumari, chisimiti, chirangi, chisengenge, chiwilbaro, nebinde binge. Nigo bagukubugurira omusigo ekero kwagurire goikabuo asege kagichinse 24 beka eoda yao kuruwandonsi asure ensigweta usobatarire imeyo muchubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asichinambechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomwa Kenya Uhuru Superstores yonyolevi. Ne ano mwana w'ekyanga kya mitumba kire ky'abaana amu n'abantabanire na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabali entambe asago kireteire gisieri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate ebintu mbalimbali bya mitumba buna bono kyanga ky'abaana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogocha se Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kero wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere kero botokere number 1 elindo nyare ko bagokwanda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells. Esukuru y'okwegerya oburundi bw'ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera obya ase ebirengo ao by'oburundi bw'ekigali nabo kwegera ekirengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundi bw'ekimatatu kya 14 seater D2 PSV oburundi bw'ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo bantire n'ikiumbe kiriya gikurigiro y'obusera bw'oburundi bw'ekigali gya NTSA bwoyo nkwegirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabo ati special offer bono asebali bakolire ekerasi ya form 4 mwake simi omu manager Rocky Driving School.
supermarket ya Kisii Mattress irimi y'umucubusongo nigo bono yakorenteire ebintu byo gutumika nabo igokonia asiriguririanse nabo igo bikonigwa asenkera ya wholesale buna maguta y'ikinyini obushi bw'okuruga chidaipa ni chitissue chisabuni body oils ebinywewa esukari nabo igo ibikoroto boigo nkonia bale ebintu binde asenkera ya retail byo gutumika nyumba bune birogo n'ikimesa electronics chianga chinyange chibagi chikapet ebitanda n'emito nabo igo chipillowcase mbabuate office furniture cookers fridges and freezers table banners toaster ovens and microwaves dispenser cordless kettles washing machines n'ebindi binge batalirime y'umucubusongo Kisii Mattress Supermarket, the only money saver in town. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse chamaiko iyo yachagetikwe ne University ya Cambridge aseregwe tanya chinse 150 amasomo aye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakira kirija year 1 wika year 4 asibabu ate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru masomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byokwikaransa bisaine byabaro waba year 2 wika year 4 mbabwate bintu byokobugyo muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwo nabarimu umwana wosoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chigosoli unabono skating wako pali wako mupira w'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli naboigo bosire byego byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kelija drama na music kelija debate club journalism scouts egatie binde nigoba guchaka kwarigani abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egendrete nigoba gutuka asebara ya Kisii Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 72 cyanda eyemo 72 cyanda inye isaronemo wose inoti 72 ibere isaronesato isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage guswa Kisimi ase namba enoti isano nebire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed.
ayumuremi giata kurworo gonkorwo gusi nikisemo chiyetanaine wono na nkakiende yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nichisagia chaye bwenyorera mariogo yuguciarire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement yetugo ebichuchu byogutuga na yanda mange na obare imiyumu chubusongo ansamangacho akenyoro Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza Orosagironde nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Nabuigo Orosagironde nigorore nsemo ya Jogo angene skuru yobroso ya Jogo Primary Nabuigo okoba kirisimi ilikoma nyamange Enokem Agrovet Limited, growing healthier future one harvest at a time. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Kigima umwanchi muliena ningo kwaligania asentunda ya moelio chenga kitogende gusanga ime iyo morobelio wensa kia vono mambia astogende gusanga na mabwatani korwa AC University abo tugende gusanga na Dr. Andima George korwa AC Kiombekeligia Oasu na boigo Moses Nyandusi korwa AC Kiombekeligia kusu chinga kibagende gukwanera umugiro babiri baguchaka bena maganio alibaganeti abekago kolekane gose goikiranirwa kubwatikana na mangana arengete chisemi kondo manchumule na bagenda kutobwate sense mochichi mitandao sense media YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net bagana bosangana ntukarengali kyago wetrase namba yesimi ya 0792192834 tumenya soko bwati morobelikuru na boigoli boliri yago ndiredieli emambia yabonoiga akorinde Dr. Ndima na bokora kwaniranga enseme yetu abetokorora aborokyo bakwe murungane nonya nensemeli yabayiboli bakwe murungane kubwatikana no muroberi oyoiga new funding model korayo kwanirango mbuya mona edna asedi woli osakuligire buya abantu abanga wale banenese serikali once the president himself ila someta with free university na indinga kiyabo anebara kwa kuchibesa kuna waisaiga kwa kuchibesa serikali ya kuliyo bungu anomoteneri wa education mo skema negocio gamba eba head chibesa wasomera ono ya ikiri baonchoire ekadi yiga pamwe kotege ndurunga new funding model it means testing ekujakotumeka egerere umwana umwiguli yarora kanenga ukwenyara le gustai kwenyara yabere bwata lot of controversy most people obakonyora kara ba information yo ana bakwenda usine cyber cafe ba kwatire ku interview oro information yeko was supplied is not very accurate konyora abana abangu babekire band 4 band 5 band 4 band 5 eminetinga much of the money nomwe kulibi okay tolera abana bakuru mikino metaka mbaji gukora course kiria bahitira banda gukora umwana wakora medicine for instance yawenda ukana 600,000 umwana kubeka mubekire band 5 yeyo also band 4 yoko nyoro umwana yatakira wakana gose mubule wenda wakana gose 200,000 intebi into kartuasa mete university wakana 16,000 na ndoire kwende loan nabo miga kiba sanke igo kwanda wakana semester na dwaje wakana yende abayuli ba maite umwana ugire university twakorera mechando ono ntebi mubuli kuruga linka sawa wataru wakana 200,000 no mwana yakora medicine abayuli aba bataka mbaje banyara kwera bane school go we have estuachire bono iga twabekire amasomo ye university course medicine architecture engineering nekinde tiabere photos ba kwenyara
kegera abana bange babere so frustrated abana bajete university bona iga kuro kuligeli abana bange ba define why ekara bajete kuligeli ngai tobekiri banyora band 5 band 4 oyo band 3 no yo moigo ekola kananga a system yabo yo kufund education the universities ya letri michande menene mambi ende nduru chakonyora abana bali bahitira umwana ahitanyorte a obe ku band 4 mbari nyara wakana utigaranga eba gotoja korosinga kibingana out of this system inki kiabete abo komune funding eri yarenge nkoro what was the problem ekaro kore tegentiki okora geli ke corona ki ekego ku DUC mechado kiabwa ngaitora improve tali okumenya kigentiki yange kono kiabere kibe watu utakware tiki itanda ko tested anywhere ekiabwa na denga ekige korotolige na ki system yo fund education in koron kiarenge nki tu abanta comment igoro yeke this is the biggest problem we have in the country that we are not being strategic. We are not working systematically. Eto wote tuata bokaigo na bono nyare bote bege ndege twakebeka. Tomne go disadvantage ya baiboli, to disadvantage ya bana. No na bafanyikazi ba serikali me ba university wona. Most of them bali abana babo ko some university. Straight away. Muno mwana ago apply ga band 5. Band 4. No wete no mugoma tugwata kotanki ntugwata bisa ubisa ile. Kwa beke band 5. Ngai ka wo soma mwana we. Bono mwana wabo te go soma. Na ino muntu ko kolega se university. Emechalo iteneri. Okay. Kirigende Mr. Moses ekere serikali yale kole tumurubeli yiga ya sangere birenge ile maybe korasa bible na korasa bwatani bechi university bakamanya ko yochaka bene. Mbia mona sana idina. Uno yo mintandi matebire oligere libuya this education sector in Kenya are very compromised. All along from primary or chipakaji university. Government are very responsible in addressing issues today as a chisemi wana iga as a serikali yetu ya Kenya usasense yetu ya Kenya. Una gwabo ya oronge quality education yatakere quality funding and uno mendata ngaki abukale uno mwesimi wa oyani moske Mwai Kibaki iga aligeletea mangane chisemi kabisa amangane ngaki ya Mwai Kibaki chisemi cha Kenya chialenge very hodari lakini kwera kurwa mosko yonde Uhuru Kenyatta achete moskeru tochire chisemi Kenya cha twalire ubotanta no bonene oligere kurwa abana baitu bari bono grade 9 mbamaite sebagochia serikali timaidinga ekwa beke secondary ekwa beke primary there is total confusion in the country and onita yurita yale kwa address challenges bona gajire in the education sector oligere libuya none chi minister cheito chigali gorochire bakumnya from here to here mbata itwikaransa bakoreki bakorega asi barosia police they will address the problems the challenges in the country ono lende umanya koligere liento twana gwateba nga mbali getie birangere bya at stakeholders ikingia koro tunagiro jabana abanafunzi babereta bobe uwanja discrimination yere nene as a funding model ye na kiro jabanafunzi bakana ile student leadership bakana kabisa government yere njanja igaika yachora mbona bachorete maybe batanire bege university yani baye union bakareta committee gete bachorire ono mbaje to gochaka birengere bisange bigenda bayibuli baboligwe bisange ngora bibakaleki elinde tonyole nga mbono ngochia to gochia no ligeliende ya CBC mbaligeti birengere byabantu tumanyenga CBC ye na kitogo transit guru 844 elinde tanda CBC na kioloje bono nyole serikali te address issues chi education sector seriously without threats nga ngobekera bali batokurwane robo sobori bwa singa jisere na bego jikolete changamoto enene na intu na bakoli gasi university ndate gotebanga onye abateneri be university bagukire batete funding model intwe buna bakoli gasi tugomusaro ito buna nateba oru treasury serikali yetu akane direct tali nge pay our salaries in the payment of na ndo buna mndateba wonega bana
abange mbona kwa fees balances ndiri abakubwa abatene be university batiko kwana ngaki balance na serikali watanga tu kwana tuko mwana kora mate lakini yekwende ne wana to accumulate the fees balances jiganda to accumulate in the universities so lende gente ingata kero muchakato linda bantu baikaranse lichibulitoke togende country yamu mandara yo edna egento ngocho yasinya kanyene Kenya umusikero rais umunyana akarango limukutano town hall akakwenda funding model akarakuwa na funding model akategunye kikaro kyongereka kwa gas kiabere changamoto ekyombe nkero ko kunga kia vice chancellors bakamutenere ko kolegas bakatabono abana bali onyo ndibese rangiruche university akade university onde taseriwa abana baendera kusoma kutomotora chibese last year abanafunzi bachete chi university they were maintaining a very deplorable situation abanafunzi bakwenda bakomba ozne holiga bakuraranse university umwana urwa secondary sakura legitanda esakura gera breakfast yakonyora onyore cha sai no nyore era sobe umwana wiki university obekwe holiga teiga eba komba etabana babwatana ngakito komba iskali bona abo baza gutoma ebituma batuma batoke inkike tokora ngakito education yaga igogorese university tumba total confusion wale serikali ya mwanza ndio tumechipesa bakakora whole semester chibesa kali cyo gocha fine chachire university abanafunzi abamaslahi yabona arali bayewo bono president ya chire ya tebere town hall bakodere mu kugamba wone kare yabantu batabinga ibintu byasiri basinyirepi nande bona likyumba ke korosigwa nakachikurikira lingakiye ko review nakimo ko review mutarachi na mu implement a review should be after 5 years. To accordingly take 5 years. Let's review the challenges and see what we can do. On a review, first year review. Then why did you bring it? That is a big question. Yeah. Kirikende Dr. Ndima na wakote ngaki situation yera sechi university bono iga aboro kiwa babiri bago cha escore mbabwate challenges ye fees mbaro to igwetenga babiri bago change chikos maybe kurwase ensemeri education asore maybe nto chikonyo waraba oro kiwa bange bako ire kosi education nainde biya mono na kulingana na banafunzi baje te university awao mwana kwande kuse university ya Kisii abanafunzi bawo to and the program ko Bachelor of Education either arts or science eto gwada abanafunzi bale toto na bale wakora special needs education honestly almost 2000 na abanafunzi abanga sana about equivalent to students bakwanda university one abanafunzi bale baranga program chinde lakini barorenga basa ku education ande kambanya akonyole gas mapema emechandali ngabona igenda kuruka cluster points in Kisii University cluster point yago so education year 29.9 points kwa nyoro mwana na babwate B plus abwate P lakini awekese kwende cluster kwa nyoro abwate 23 24 umwanafunzi utakonyara kwa so a program ya education kiarasa kwa so program ya education serikali iko mu fund kere go track ya tebana ki ngai cluster yeno yarenge yanga 29.9 yo mwanafunzi yabwate irenga 24 uyibona kwa soma umwebuli bweka kana chibesa ni chibesa wako no se fees yo ni chinyingi in example kia Kisii University and this that's cuts across the country that 8 university colleges ige kolekananga osako disengage ngende kunga funding model koruwe se cluster nga kibako fund the education umwana wako yara wata 27 university tawenga isenge kwa tware okuganyoko na okole masomo ya education yabo hocha economy yabo bono funding model is very strict up there a cluster point mu abegete na cyoka bako bwaje umwana wako bagara butiandega yata bwati point kiria mu uli kora wetene yari mitando boni ronga everything is revolving around and the group funding model kirikendo no rochenga chiko sinchiro rabana batachi gukora pie kegera ngamba kunyara guchiakanira yeah nchiro murabona medicine onye to 600,000 per year maybe so kuri muburi yesakorwa
the highest amount of money ba korora omuchuyu umwaka mapi sawika 20,000 ikinega kona sana yani bamanyete from hand to mouth umwana batabira umwana ba sacrifice umwana osomere wosene osomere une kanisa osomonto musomere muisani umwana yokoreke onyote orangari we university yokora medicine funding ili arakwaya kuna abakonya the well wishers ya koreke ya jiguro kero ikire university bono na be serikali kumokonya umwana yoro chinachaga na university ya koregas na so mesu university 600,000 ya korusi even up to the level ya Bachelor of Education umwana fusi tuwari chibesi chika 283,000 na yoro chikosoma the level of compromise, the quality of education is going to be so compromised. We are going to have our course. Taringe banyanji the course you. Ni aro ya to kadin to jako. Watu tuara wanafunzi abange. Kwa roji one time president kadabanga. Ngako nyaru monta bwa degree nyako sambe bituma. By the roadside. Okay. Wana kuchiko sambe bole bituma samba marabuoni, masambe none matoke, kiagera. Igakora te course tabwa interest. Ono igakora tunga yankora igo nyako sukura uchiyago. Panya gakomane chikokora. Okay. Mr. Moses ndochenga ngoli tubone tabano komochia sebinte biga biyonsi. Ino mwabere mweso ke mwakwanira sense moye ino mwirira magani ina se serikali. Kerkinda bantu mbaroro bara ira se serikali. Again tonda kwana moralia. Ngelinga eto sabe viongozi vyeito wachumbe wale wako represent legislation in parliament. Abachumbe baito ba lose track. Kero oligerelia abachumbe baito babeire buna tuma ndaba beke. Mbatake tikuikaransa ba rosi ba registrate. Ba rosi policy. Okay. Chigokonya chirakonya serikali bari ku oversight bari ku roles chebo bari kora oversighting roles cheba chumbe muchumbe tayo utenenire abachumbe baitu na bona bagusi na baroji buna bana bale gabo na baroji no mo mo ibunule gabo muchumbe tayo utenenire atenga ki ya gaki gochia tigeba iga ona to ono gotuko kumina onye bachumbe bari ko tenna imara batenga country ngosirere bagende no musikirende mo president ito oli mo president ito igale campaign lyoka nero le leader lakini umuligelie bikoro byaye igale campaign lyoka ay oli minister yaigire so kubekwe minister tali technocrat for example yoko ligeliga no gwankirelia na ayerende ngangwa support the system gete gokoreki etutageta abantu bakobekwe meremo babekwa abantu babwate capacity bakogenderelia amangane kisemi the moment you compromise education in the country a country ya goreki ya gure igolende ngo sabanga abachumbe baitese mole aso gwanje koino gatoligerelia confusion gose abayiboli bachandikire birengerelio from grade no ene bitabu bya basomi abana aba in primary sector chigiredi jiriko jogoja mbiyo bire in place na boko nyora bayiboli no ene mitando to na nduna bayiboli tole kwanyoranga bitabu bikoltiki bitabu mbiyo ya syllabus teyo bono mwerekeo tokoltiki abane bari school for the sake of koragi onde tayo chira kigimatenga ki ya yanto bwato bokong abantu baminto tutare ko kwana bokong ngobo erinde to chamo bune familia ya Kenya to egende kige kwanirwe policy yaro suwe education ya koragi igolende abachumbe baito no ba ndoje nga egasi yabo gotware bokong wa country ito no moske president komenta nayo etna ekiombekero kunga SRC Salaries and Remuneration Commission okay ekiombekega ntiratenena ke kolegasi bina kibenda wakora ekiombekega wa kolegasi no yanchirele sana oroje abana bakurukana Chinese bagatabanga enough is enough bagasoke street dibasoka tukire takaiga tukaunga ababunge bamenda tu mushahara keteiga bagate bagasoka bagakana ngati aya mushahara tindaketi kende nkeyo lakini ko igote bagate bunga mushahara iyo mtu aito payslip ya boli bamenda tu ande karabona bana okana twana kolle payslip ya banga mushahara tujitio nga kibona SRC kuimoka ero na babunge ligere tuna komenda eseki etamende dia babunge bakwenda parliament batebenga ekiombekega bagane kabonsi
Igobono de egasi se karen kon parliament parliamentarians abachumbe baruchigari igoro baruchigari igoro baanza kutekeleza wajibu patige amangane jise kirenga kise yonkurwanale noyo supremacy wars but useless supremacy wars what osakuri nangu siga tubate viongozi bale buya osoro nere week parliament na bande weta lakini osakuri legasi yamono ebatage to komekia abantu babe beggars handouts agara kwa we handout kwa support or chiguni geteiga jana go sarori ulionde na rorosia so that finally again to toka ntoko rankeliga songe bagoteba if you want to destroy a country destroy the education system so that finally you go to arabantu abale gabutu kiagara mwereka to SSM etona gukora buna ping pong twatema guchia biku mongego tukona gutema karata but if we were focused as a country to really the core foundation the core issues na batoko nyoranga ebi president yata bunga iga kwa toro kera buna yo mtata banyandusi did it really need to take time for Genesis to go to parliament tumana wanza watakarana lakini kwa ranga nenge ndikuwa bolinga public participation nja koletwe ese magana funding model public participation na korukenye asto ikiri muno togereti na bemo ko ramwa kora akiri babeka biri batageta that is why no you know this financial bill onye baite to bakora abantu bakanenge ya ngikonyalika nkibakora bakageti na record in record time Genesis bakamna wojenya sana tumede bakatokonya and the Genesis tokosomye okay igobone ibintu basakurire buya we are everybody's getting tired from parliament they must sit down bakole ibintu bibandokora kiombe kionde yonse kekoro ku independent commission muna SRC bakaranse baru their objective opinion ekena kitu arode ne kira kolegas hari ngabata bunga bono ekena kijo kolegas omne chukumerana and bata the same report okay kirugende kurwa sense moye kigambiro moruchinga ngo compromise era mangana yaiga ekegera konyaranga alitanga ninkwenda morasi kigambiro mwaru notice kwanyana ndi kigambiro ya chakiringa withdraw timeti ngo compromise kera mangana yaiga yitse maybe bono yendo turateba ngeringa omosike yo tenenete magane kigambiro mosike ko kome muchacho mwana we country tigabe very decisive decisive in the sense you see quarrel court orders chiko disobeyed by individuals una about the latest no monene bwa basigari oyo ku masengeri otebru bunga injukot bagosubiru 6 months lakini oroje kolagene ngeri bono kwa mwe nga president yete kuingiria to compromise amangana independence ya judiciary so again don't tebe kenene onye tokorra bandi bakumude mudeneneli udeneta basigari gako higino bono nturende tori go sen 30,000 ande tuatele ntunto tayale kubeku kuchieseli maybe go kane ko tode yabo ntunto yale kubeku chiseli abantu 30,000 nyole buna ate bono yo mindata yaki onye yekogeranga ni ntuto kubeku eseli kanduri yebebuya osiga kubeku eseli egere chisemi chibebuya ntole tayale kubeku chiseli lakini ko tete go chance ko teba kiagara ndu abwate tie ratiba ya constitution unego teba kurwa notes na gotebanga amaganito naya naende tuatebringa ki ntore tayari kuikaransa elinde tugambe amnganaya buna bantaba mo elinde tukoreki lakini wono chenga wono nga ekoto nere bakona gotono nya bantu nge koto danera ayi nturi kuigwa bakamaganirito akorwe tumonye gotegera ayi nturi kuigwa ntore tayari kubwa tubono bambi okay the judiciary very interesting the judges who are on hire so this is not the first time corona ki conciliator labor court of the labor court ya tabrenga conciliator nere na makolege ndeke
no muntu ndibamenya kumenya kumaga iga nga wantu wanyore order e question ne liga e mwanyore order yake ngai mwarenge igobono the judiciary ndo maite butambe there are those who are friendly agar bali rose number promoted bakonjo kamaga bakole ngendo geta iyo into we don't want to work with them. Okay, they can do what they want, but majorly those who are favoring the system that is their business. Our business is we have followed the process appropriately. We have cited the articles, the constitution, in the Labor Act to protect this strike. And by the way, strike there another one illegal strike. Nanya kwenye Kenya kuna kaibulitu. Onye karontu anamtu. We can go back to the books and research. This strike is protected. Na wanakuru na bakuru. Onye bakuru kwende court order. Jinsi jiba kutumia kwenda court. Tikabanda bakaranse. Wale tama kataba tu iguana kitu iguana nile. Lakini mkodi wana kumina kwa chiororo. It's okay. We shall allow them to be there and we are on the other side. Okay. And we are happy with where we are. Thank you. And the commentary and ngote wanga intue abantu boko barato tevinga irane mermu abatene baito kuru ba national secretary general ejira tevanga bono tuabeirega irane mere bakabona to kwana bono iga information to ire kuru twagera ndo bate mukutano tuata tunga strike baka to strike deal. Okay. SCBA no mo ekwera 2025 nande muboneta muchaka nande marosi enya 2026 oika 2032 aha akero kuligereria amagania ya ino onyetago chugwikira na onse nande mugo carry forward osenga kimugo chimwakora ose moko yatuguta aera ni miake yo umaito monege ndukaringa just glade is just tonight. Yeah. Serikali yeye na beta getenya kunereria abantu igo agote vinga bone kuma ite gwekiro mwako yoiga ngento kora ebeke tugende guchia. Okay, that is our dilemma. But we are telling them every now and again ntoko jara okora gasi ekiri bintu byo korugo lazima tukole the process iria na ende bono what we are going to do lazima baka na areas which maiga akira bakanda areas which cross beacons chinde beacons chibu at least to answer onye tuwate banga tu recommend 10% areas ya 10% ya bororo akira tu jwanza process CPA yenya na ende tunyara ostobekere 10 atumna kwanda uchimotu ukubona abuna to chikuwa na barabugo kigara muntu aho kuonereria cyangwa te ngoma tabona mwako no yarete nabona kare bachi basinta wakaneze ngatuanse buya ya abona kuro kuonereria. Okay, ekegera ndo chebiro bietu byatenyoje temetima sesto chake naye karunge ngana ya yo mwali gocha sumwanchi umuriere nabo ya serikali enene kubwatikana na magani ali mubwate ngungu wakera ngambia marase ya kabere ende ngota bien abali abategelde baito nga intubuna patenili bakoli gasbe university ndole tayari gukwana ne kiombekie ketenete kubesa serikali elinde gokoro mogomo yo mapema elinde abanafunzi bere ne class elinde banyole kisemi cyabo na ende ngota baiga abantu baito abachumbe ende ngero ya kabere byo serious registered courtini elinde baligelinga kisemi bayo mwerekeo abayiboli kisemi chiche buna chikoteki batiga mangana mange yubona go emasi properties yubona go koranini babe byongozi bakonya abantu baito elinde kisemi cy'abana baito nekisasi gegocha ekigenderera. Okay, biyamona sana Dr. Ndima nonta tabatabia batagarira baito monake aigase murubeke gusi aba gusi wense ntubuna abafanyikazi besere ba bechi university ntubwate ekiriria nige wakore gasi lakini una sia create regrettable ima itabange mutumeta wana wa bechi university mukumetinga what is going to happen. We regretting abana wanafunzi banyore a problem aso gukora masomo in time. But in terms of quality, we can assure you that's my one quality education. Emechanda yoko nelinga eserikali ebege kotegerera
na inywe na ndi muna bayibuli muwaka jikura n'abantu banda batagerari ekare mugochore aba babunge bayino choro muhunge tari ngairenga akoa enche mangana yari usinga ngatosere na ratoretere mechande omwibio cho basera ogenda parliament ogenda chukuiba oganye myaka 5 muna ko koraki oira nandaja koraki nandaja ko basera tutige tochora abantu tore shuanga oyobuna to mochora amangana ito nara bachikotagerera kanga bona abarayiba kurugusi kera aba kurugusi constituency kanga mokumina kumade umungu ino naki abana baito baberirenka Kenya ngimesa okora igo tebakwanda parliament bakaranse batebenga kitokora mangana lakini ese ngizo kwenye denga ngoja gochara tusere atoretera mochere atoretera marangeti atoretera meito atoretera chiko abacha korta krenga umwana uri asa kwande university asome burungi anyolega asingiya yerura konyo muchuyo mbiyamana sana sogwikira nase studio mbiyamana sana mwanchi muri kwa bere ko sangana into gwikira bone gato ikira mwali no gasemera kwananga kwa bere ko kwemanya amange wetera abageni belitko lyerera tumira nelitko lya angestra bito gusanga amange